Yema obi biara akwaba eba Asante Heritage TV ewo YouTube midin ede edusei mefa Asante Heritage TV afidi kese so na mabo ewra menhye fikese na mehira de otikrowi ene krari ene brare nwoma so na se tu abio kuntun kantambo ho tantema wura one na kwadu iadom sante hima futabraba santemai ene Ghana man enkamfo nyina enoma no na me de enchira sonko so ama me maame owo me eye nana abena achirewa ono a na eye asankare mahima me de enchira sonko ebema nana abena achirewa ono ene nana no matena nkonya ewo asankare mamu nyina na me de enchira sonko enso akoma eye otumfo anantahene me de enchia sonko ebema na eburu na me de enchia sonko ama na aba afokwaku amoaten na aja chehene oni ni nuanom eye na mensa bonsu na kase hene ene nana kwabrentie nana abodom hene na me de enchia sonko enso afafidikasie so ama nana ya owusupanyini abebio oye kwabre wawase hene ono anso na ye otumfo echem hene the manufacturer of the shield of the king utumfo echem hene eno no mechia na eburu video bi ekọ circulate ewo entintafidie ne so na ase asantefo ye abu ye ni agu so anase ye chese ye hwemu yie na Asante Heritage TV ye hu se multimedia meka multimedia Inshira FM Adom FM Peace FM Asempa FM omo adwumakuo ni nyina ye hu se Sallyman host show bi na one yenua koka enkom twetwi mu doma hene ene na asante hene asante mawura over 60 paramounts ehyenase 12 divisions ehyenase no ye hu se omo nsam keka mu no Sallyman compare yewura santema wura kuntu kantabo ho odene compare doma hene anaso de doma hene compare na asante hene na aso doma hene na fa ene asante hene na empo doma hene na fa ene na adwabe hene na amampo na kumawu ne ene na fa mpo ene wo mo na nkampese Sallyman ede na doma hene abe compare yewura na asante hene na nisem kayemu no ose ono Sallyman ene multimedia adwumakuo ni nyina nim se yewura Paramount Chiefs yenim se multimedia ni Sallyman pese o mo che constitution ni fofora mma yenkotie enkomotwetwe no ne emra ye ba ya bedi won komo yenkomra obetro say ne ba ne. No, what it is say two kings are natural. You can't no baako no nya king. You can't no mpacho correct no. Baako ye king. Baako no nya king. No. Me say baako no nya king. Bacho, hold on. I just want to tell you, say, me and metena hey. Me did say, doma, hene, Paramount Chief, big one. Yes. Mr. J etumu, ene me panel, ene platform here yetna so. Ye tumu say, Asante hene, ote kokoso, nana otumfo say. The only king in our constitution. The only king in our constitution. Allow me. Ono so Paramount. It's one more level. On your Paramount Chief. Multimedia, any Adum TV, yetna so your concern. They are on the same level. And you will be in different. Koka bekan one say, he, only king. Enkomotwetwe no ene yakwohwa aba no we enkomotwetwe ni ma yenua koka oye santini enti oye na adwene se bi ebuse benya o defend na Asante as usual se the doman ni ebe defend na doman hene tachiman ni ebe defend na tachiman ni no koka ye santini koka ye na so o defend Asante na okeka mu no ena Sallyman ebe so na no se koka se na doma hene Paramount Chief na Asante ne king na minim se multimedia ene Sallyman omo na true constitution no a minim anaso omo pese omo se constitution na multimedia ene Sallyman omo emeka enchire ye se no omo multimedia omo na emra no ehye omo nsem se omo se constitution Ghana
Sallyman ekasa no wo hwe na obi direct no obi prompt no because na o say in here director show no prompt no e na obekasa ono ne multimedia no ene ono Sallyman enyina enim se sante hene Paramount abranso a constitution ni yewom se the Asantes and the Paramount chiefs enim se multimedia ne Sallyman ena ebetro constitution for fra ma se menu anu mu bi say boycott multimedia Asantes for boycott media to me no me hu ne se asempa se boycott multimedia Israel from near the idea ani akoma FM ne wa hwane a omobehu bibi na Sallyman we ene the first and last waso na fofra onfa enko ni celebrities and musicians ne so anase waso na fofra onfa enye ni TV presentation yie na okotan radio so eye pandita onye ni yie ba bia oba no aha no metoro aha obi tes mon shamani wubi se ba bia oba no aha etoro nti so ya na adwen anase obi ene se na se eye nukutu pa ehye nukutu pa ohweye na no so emade ye obi wa asantemam ye wode a chance so bro so pass so a chere wono Sallyman ye di wei e bo ne kokko ye di bomb multimedia for no so kokko because Instagram FM wa haye akoma FM esikuma se ye sa akura ope an kokko ahu a omo ya ye beti dam na ma han e de a chere omo wei e won e akoma omo ya bra omo onu mo a hashtag boycott multimedia no me ne omo ya adwen because Jimmy no ene ensemhunu keka no ayeye obi aso na fofra no de ba Asante so munhweye multimedia muntu Sallyman fo the last one ni makramo Opia suwau ya suwau sabla de safo no tantene